Hey, wina press conference kanan kaule nimina cabinet meeting kan neya cabinet meeting thu chuak theng khatin lo se tonga kan thu chuak ka thil hanin den tot mo se thiam lo palte om ma hlong wangin ama train ka loi bo sei ngat ngat to he thil tan hian upgradation of school chang ne sang hi som hi pathuma khan school zathum le pali an zathum somli upgrade an nia a trend provincialize a trend provisional adopt anda a trend lamsam gran in eta dalu ania chumi chang chu kan soidon ania hey a thu hi print cho sa vekin kan ne soft copy pon impact hi dona kan chiar chok me nga hemi zo hian zona nei te tan zo thei turin hun kan hong don nia nisom pariat tharu sani somhi pali thole nia council of ministers to khom chuan nisom hi pasari thakwa sani somhi pathuma council of ministers meeting in upgradation of schools sumchanga memorandum alolu tapom to chumun takin angai to chalea school zathum somli eta hian za somriat provincialize ania somngali pati provisional adopt running eta da ania zale pariat hi lamsam grani eta da ania school zathum somli din mun choi sana upgradation kalpui ani dana hian thil fel tok lo tam tak aw mawangin council of ministers meeting tuthukna pasazok chu thiatin enthale turin atita ani ZPM party in sarkarna chanti atang khan he thili ngai ben zui ngal ani in school zathum somli pati zathum somli te hi din hun choi san na tur te hiti hi lo tel lo to ni din hun choi san na tur po sang hi somni pali hi nga state annual budget ta da khal ani ba ka school za somriat te provincialization po DPN ya lama thon hal ani amaro chu upgradation hi kalpui tak tak don chuan school education department le Mizoram sarkar dan acts and rules nei sa te man thei lo ka sarkar council of ministers meeting in tutlo na lo siam awangin ngai to that tura chop chuale angai pha upgradation chungchang hi CM hena povoin hi lai khen ani to boka school upgradation hi keni sarkar emo a minister ang point ti to pe mo ti danglam kan du mat lem lova zirti to tam tak tilung ngai le politics an be na om thei to po mun takin gan ngai to tila fel fai taka zirti tu le khotlang chok sang khai na ai ma in khan ma chon tu ra du lu to wanga thil ti ninge yang ngai a khian dan kala meni dan kala kal theilo na chin tam tak aw mawangin tun huni kan theng ta a sarkar puin poi atile school zathum somli upgradation atana sarkar ma sign local kalpui dan chu anhoya hian tarlan ani tia school sang adopt gran in it lamsam gran in it le khotla gina alo boipui kha da chho dan sang school of za atangin exact nge upgrade an ni ti te talan vek an nia ten school upgrade tura ti te din hun dik tak le rules kan nei sa ne na khai khin na chu an hoya hian da le ni an te khai khin na poni che lawa engeng yang ate na ha an tlingem ti kha ya kanan ena ta hian provincialization atana chop chu hian school za somriat anom ta school somli pakhat chin criteria an siam kha an phatani higher secondary hi an thalom khop ma so bangi kan nei sa dok kan nei sa hi provincialize kan nia sarkari na dan ani phung tu chu za dan pass tu ni zilai chu za dan nei tu ni tiang te kha an phavekani amaro chu high school te middle school ang si te nan phatalawa da chuan school somli pakhatin za somli da somli pakhatin dan siam kha an pha a za somthum pakuin an phatalowa eta hian a then chu angai thiam te mei te po thanga an ti amaro chu engchin e kan ngai thiam dona
in ching kan nak don ti hi a sana vel le ngai thil ania chuwang chuan adang te pawh kan soi tha anga tin provincialized tura hian dan kan nei a chuan school hi building an mani an nei tur ani ti te building nei mi lo te kan lo bil te la zirline nei tur ani ti te oma zirline nei mi lo te kan lo bil te la tin pass percentage hi kumlikal ta higher secondary te high school ang chi ate chuan za somriat average in an nei tur ni ti te ni ange nang za som po pha em lo te then khat lo da pe on ta chen chuan sei tu sang sang a oma amaro chu I ta hen avain ini chuan kan pai vek done kan ti ni lowa sarkarin rules aneya nikina po kan sei chawanga tin provisional adop grant in aid a leya apahina so provincialization a za somriata za somthum pakoin an phalawa provisional adop grant in aid ta hian school somale pahni da chho ania ta chuan somli le pahni kha sarkarina approve ti puiting thei an oma sominan phalawa chuan lamsam grant in aid ve thung hi za pariat ania za som kha chap chuania za pariat khapom ania hachu kan soi chho zelam tin I har sanna chan te I kha kanan ta langa sarkar hasa thu chua September ni hia khan provincialization kalpini dan tu le school upgrade inan nge ngai te ron ti chu ani September ni som hi le pahnia sarkarin rules aron ti chuaka provincialization ni don chuan school in heng te hi an nei tur ani aron ti a anhu ninga loka cabinet meeting nei ani ta a 2000 rules sakha I in sianga hi in hothenga provincialization tura po za samthum pakuina phalo hala amma ninga loka sarkarin athu chua sim kha cabinet meeting a khan engai niang a phalo kha kan dalut le ta trek mai pikhan kalpui ni a kini kana sarkar pachia kalpui kana tuma cabinet meeting masa a khan sarkar masa cabinet meeting a khan DPNAR le finance approval la kan no DPNAR in phalna ni lawa finance in phalna pe chuang lawa chop chu athut ania chu meni chuan DPNAR in min phal sakangai school heti za provincialized chuan kan sarkar vele po rewak lo file kan kalti halan kan zir chianga are lo khop mai kal hal thop mai DPNAR tang hal chap nei asan chu rules kha sarkar ma sen rules aro si ma kha ni nia si ma kha ni ko a khan di saria khan bo cheta te maya chu chun har sana min si ma hen notification hian ngai na thiam thenga tur ada tel lo wangin da ngai kalpui the ei rules so kan ti te notification ala te rules a person power to relax on ta kami kha che lo khan ke kan notification a hi chuan reject mai na ta sia nge niang kan man mo lu tuk wang te po nianga in thana hai to sia da khan ataka kalpui tumani a khan har sana kan to ka ke ni na sarkar thar kan nia kan ti to vek don sarkar ha sati hi kan du lo kan ti na ni lawa da na ka kalpui kan tuma sarkar ha saina da na lo siam ha kalpui kan tuma khan amale mai kalawang har sana kan to sarkar thar ni somni pani thakwa sang hi somni pathum notification in a phu tangin building nei te nga ya kumni chunga board exam a za somre pass nei te nga ta school no pang hi school chunga a class again yang ina again somni theu nei ngai bi nga theu nei ngai ti te avai ton som pro somre somru nei ngai te ania chu an phatalo fum me a kan lu po hai viau ama ro chu dan ani to sia chu ting nge kan relax sanga ting kan kalpi don ti chu cabinet in kan ngai to le ngai ani tin apan hi da chuan school songa le pahni lai provisional adoption in aid da nan kai ni a ama in atun thlen polani lamsam grant in aid kan ne a adopt grant in aid kan ne le akara hian kan dana hian provisional adoption in aid aw mia cabinet meeting in anhan choi popa provisional grant in aid on rose
adopt grant ni duty tu ten an hlo chan ben hlonga I chiang chuan I nge ne professional adopt grant ni ta school songa pa hi umro se aram pita a kenin kalpui kan an tuma dan be chan kan nei talowa tuna hian file kan kalpui le kan loi na vet to DPNR kon an vet vek to a cabinet meeting a chop so thei turin kan in board sei ve kan chiang chuan sorkar masa ro man na chu ataka kalpui kan tuma waro chu ado thleng khalom lowa ado thleng om nia lo khan cabinet meeting in thun lo pass topa ataka man kan tum khan harsana kan to chu mi puiten me lo hriat sak turin ka ngel le bokani chuan lamsam grant in 8 kan nei le a lamsam grant in 8 hi hil olsam angre tak chu ni maya sarkar in school a puidu khawa pui ani deuh maya amaro chu he meeting a hian ama a noi nga atam dam ni thina khan noi ria ta ti chawni ta a ta hian karon ta lang thawa in nom ho thein kaninga an poisa nge ne ABC ama chuan middle school high school higher secondary anga tinia tuna chuan I middle school po grade ABC in anon data a high school po grade ABC higher secondary po grade ABC in anon data a khatinga ti ta ka khachuan I middle school la adong tamdarin noi nga higher secondary a phechon noi ria ta to a chu notification ti chuan ta a ka chiaranga lamsam grant in 8 han kai te zinga school somli pariat hian dan ina pu te an nei phalowa tin notification ti chuwa khan ti sual pal thila higher secondary school don turza chap tharlan ni in middle high school tenen huang khata da an ni ta veka ti khani ta middle school le high school kha ashana red chan ti tura khan notification ati sual pala oma ta khan higher secondary school ina an don turang kha da notify veka ni ta sia chuwang jan har san naum le ta takaman don khan helai rel dan le notification kha a fel talawa chu a san chuan ti tho mai lo ni kan tia tin a kan thia tu chu ni som ni pakwa thakwa notification ti chu ni a siam thadu tak sela chu ka ti ni ke ma chuan min ron chu chal tu deuh te pon nom amaro chu siam thadu tin lung nei tan chuan November tingani September October ni sari ni kwa ni mo ni kwa in thanan puanga kami ma hun kha siam that le thein hun omani ataka man pui ha rop thei thilani amaro chu enge ne ni kwa order chuaka notification chuaka ngai ben su yen lo kha apoi tani notification di that le turin keinin rom han na chu kan siama an ti nge yang tipo amaro chu cabinet meeting a adang pani provisional adopt grant ni ngai to ngaya provincialization ngai to ngaya hemi role hen ngai to le mai no se in kan da dem chuan ma kan la ani sarkar bhasa schools chum somli lai accreditation a local pi to hi ataka chanti turin har san na sang kan tok ti chu a hriat ta a rules siam ngai le notification siam that ngai te boy pui hal char ani in rules har pati chu DPNR le legal department law and judicial turania department phalna kan la vek to a rules som sa atanga ngai na thiam na kan pek dan tu chin po ngai tu me kani school upgrade hu tak te chu upgradation kalpui chim zom sak ani don line dan in a phu tanga building po nei lo result nei cheru tuk te le school no pang nei claim lu tuk na school zirtir tu te le ain call tu te chu tang le zual sap turin kan nge na in thadona no saruma thil ti ani wangin heng har sanna te hi kan tok ta ani ti hi mi hriat thiam pui turin zoram mi pui te kan ngen tak meu ane zirtir tu chung ko le khotlang thanem tak an thil hai nge yang ti po kan ring hetiang ang thutlu na siam hi thil ol ai lo tak ani ti mi hriat sak tura kangen rualin an tan kan beizel ani ti mi hriat sak turin kangen hal le a tuna hi chuan film takin dan kan nei sa en chung zel le upgrade phu sikulten du sak nan ma la an chawang lo me ta het soi bel lok tu kan ne zo na vai i
mi china kalau soi mai deu level 10 b ke hi of grade A chin hi Council of Ministers sian sa chung cha nga te finance po kaltlang lem lovin thurel theina power hi chun nei gen DPNA kaltlang lem lo ama ero chu higher secondary school a hian grade A again officer level zirti tu ni to wang zirti tu hi level 10 an na to a hei b ki chu DPNA khalna la tu na ni ti in he la ya kan rules in a phut tlat me a hei po hi nei ani lo wangin higher secondary ti so pa hi te tling vek si kha handa mei dong khan har sana kan to le a chu kini sarkar chon DPNA ra kan dila DPNA ra po an don thu to a school train khat phei chu screening kan lo ti mana kan lo man ho pi fiawa screening te kan ti mana a lo ti top sin nei ru he thili I chu DPNA ra na phal ruala finance na an le han ti pi mai kan tuma screening te po then chu kan lo kal pi ama ro chu I tuna hian nge niam atang khang ta deu si a finance approval han la rom po khan how tak mai thil khaw ma dan khan NZL sia rules khan ina a them thelo ve man tia kan dan nei sa chu sarkar khan ni nia September ni nia ti chu ka ni saria khan nge ne abo pe zong khan ma la se ni nia khan mi set lok si khan na tinge o rigid tu lo siam ti ke ma nia po kan zo na lian ta kan ni a chumi a chuan school tam tak zirti tu te sarkar lu chak to in an oma an school a po a minga po enge ni government school ten lo ti to ni government school an ti to sim ten lo nei to zirti tu lak lu dong khan sarkar ma sai na dan sim khan akal tlat mai bok si chu kan har sat na ania en lo thei turin enge ni chumi aphel theina tur pon ma kan la ka soyang khan cabinet alu thei tur hen rom han na kan siam vek to a hemi na kai hoi thil ani wangin nimina po soitlang lo loi la nimina po putlu tura ti ni kan rules nei po ama ro chu a provincialize ala ngene upgradation bera hi mai to that ni mai ro se ti chuan a boi thla te mai an ti wangin cabinet meeting chuan ngai to that tur tan amma sami kha kan sela ngai to that turin kan chop so le don ani chu school education a training kan pianga cabinet meeting kan ngai to le don chu le enge ni zona te omem ne ngi ni changila una mela kan sel ta no ma na upgrade tu no bin nei in ro thadon dinani school ab rot thadon han ti lamo sarkar ma saina alo ti to hi ti om tak ani hlomani vea kan ena school upato tak khotlang ina thei to pa enge nem ni sai thona changtele sum thokho ma changa anlo en kholan lo boi pui ania zeti tu de po lo chazok te nei ve se kan du to sarkar alu sela than chu pension trap ten nia provincialized to ho thok phe chu kan du sakani amaro chu sarkarin dan siama Hatizat zilai nei tu ni hatizat pass percentage nei tu ni ti kara ataka kalpui dong khan DPNA ra rules ne ha kan thelu vek hal sia kan sarkar rules kan ti danglam hal si lawa kan thelu hal vek ni se khami ne kham department lampangin alo en ta DPNA le finance ta chun har sana tam tak an amaro chu he thil hi ti tlang pui kan du ani ti lan nan kenia chuan avai kan ti themo ti theilo mo budget ai telang kan tia sangni somni pali somni panga budget a hian tuna upgradation hi kan tel sakani vai belchia engama za ania angai tu rakha financial requirement kha kan da keni chuan ti danglam emo khati nga kha enge niang tumlem lo chung kan ti amaro chu enge ne chu kan sarkar ti rani DPNA ra kan thelu ta dana na len ta chia anin zona tamang kheng me khan zot ta sia chu kan har sat na ni minister ho ni en meyang kan te kan ten chan chu ni ban mai sarkar na sai na lo ani na ta kan chuan khan ti sa chang thei lo ina ani ama
in kan ta ata na khan chu kan din mo lo nia ken tu na siam that tuin han pi khan ani le cabinet ang po na tu khan agenda tel sa ani te ngan ya tel agenda tel sa so na thei lo mo cabinet meeting ni don hian dil chok se langa ya tu na point thelu sa kan ne kha annex sa khan agenda min da sak dong e don lo se lo wa kilai ta ka chu nimina ma se chu cabinet chuan i ama theng berin ro thelu le ru ti kha CM kan the chairman atang kan order kan ita chu ama theng berin ro ti le ula go man le ro CM ula ini chu department a chu kan man mo ni diktak chuan dam takin along ha phela pension thei mai tu ten ne sarkar han lu ve khatiang kha hi tam tak ho kan chak ve ni ini chuan kan man ho puya so yang khan department ke ni chuan kan man ho puya kan kal puya department da ai ro atang thunga achan chu dan in min for tak sia dan ba kan che thei bi si lo ma ani le mo kadia aking lo ta lo ka te gore ti so ga ri dan do si sia thar to wa to ni ngai dam nai hi chu nom chu adan ha rigid lu tu ka relax tu rom si lo kami nan zong khan di pnr finance an thelu to sia ke mani hen kan siam chat mai ngai ta cabinet thu kan ha ka i cabinet kha enge mp than lai kha chuna thei si lo wa tun thati ra khanan thia ta so thata khan i kan cabinet meeting ma sa zo ka khan kan tel nge kan an basic kan tel han lo wa tu nai ro chu tel kan ni ta chuan sen chuan kan te tu na pom man mo dawin engang ching nge ngai dam then ni nga tin choice te ko kan siam ha mi chin ngai dam ni chan ti sa tang lu thiam he ti sin hi ni chuan ti in cabinet tina an lo than thei turin choice pathum re le thelu kan tuma hi po ni theya pathum po ni theya kan an soi ho le nga ni min chawa kan meeting sia chu ini chuan kan tum dan ani a vai ai tin lo we han ti ngot donin so khan khotlang in rei tak a chen chu hei enge ni sa ko som ko le bo vela lo din to ten ni khang te kha chu chok sang khai ve ti kha chu chok ve chu kan lu ko se chu ro man na se ve ni le ka mi so ka ni la za khum som ni ti ta tel lo om tak lo pal ve ti ni ka ki tel do ni ka mi za khum som ni tang ka ni en tok ro zo thum som li chang hen pai ngai nom don chi ma phang ta wi ga soi don school building po nei lo kha chu vi chu da ta ka ngai lo chang ve ro se ni chi na ka soyang khan school nei tu te ziti tu te kha chang ve se la criteria ma criteria achan ve tam te poi ro ngai ro nei ve ro se school building em nei lo zirlai po nei lo ka chon zirlai te po ro nei ve ro se chu mi tu chuan ki kan nor tla tani an ri ro chu na ang ka sereng re ta kan lo ziti ve to a chen te i ruala lungai ten tatin i enrollment dia po khan enge niang a chen kha chu enge ni mi vo big lam tong ho te na an vo big school te um ta enrollment a tam thei lo hela rule sa khan enrollment a som hi panga te rom tia khang chu kan se thiam i kha tiang kha zirlai po nei chak thei lo ni khang te kha chu a mi pui pon kan se thiam pui nom to kha eng chin nge kan relax zone ti kha chu ngai to ngai thum ta a relax na poi nom si lo kha kan siam sa chu ngai to tha ni dona tu na hen upgradation kalta school som zathum somni kalta kanan kan sel tok me kha mi tam takin an se thiam lo wa phone call te po kan dong chu wang chon hi pui hen i kan har san na to hi se lo se kan ti na kan so na ka mi za khum som li lo ka om tak kan om ve thei ni lo mai chu kan dang rang da wing ga so yang ka tianga lo om tak soi to bila in thandon thilania e thili in thandon ti khania enga mo thila chuan mo lu tuk lem lo chan pe chu e akhua ina province selais lo tur min on mien te no mani akhua in avc te nen lawa min on mien no ma khang te po kha ngai to na kan seng ve ten chun le kha te kan dong ania kan
thì cháu nga atlang tui chuan an ti tha lom lu tu ta da chu a then hi chu nei to ngai do hlek chu nom le nghiên là Indonesia khác vì cái Aizol phone có phun phone anh khác với cái gì đó không khác in anh là tốt hơn nhưng mà đã xin phone bây giờ nên phải rất là đơn giản oh hey an data hi kan nei tha enrollment nen result bu nen kan en thei ka chu cái này chuan kan ti the hei kan seila enge ni lamsam GIA kan da tu school then khap te chu pakhat chuan enge ni exam result kha 0% kha kum ni tuma pass la kha kum hin ni to ni khang vel te khania a main za parukin an pasa za somri an pasa anu kum ni le pass thok tu man khang vel te kha eta lamsam da tu te nan tia amaro chu soyang khan an bin huna sil te polo ni be a akal la te po kha kan ngai to te la ngai khala school han tu te nge eng level nge kal eng a har sanang en to te po kan ngai to be nga khating kha I kan sen ve vi mani ngai to na chu kan lo te ve zo ye to mi pon dam pa ya tun results ko no le SSLC le som le po som le kan results ko kan sarkarin school adaksan to ko jinga kan sarkarin rana te ko jinga kan pass percentage ni cheden on 0% ni ko ka engin ge hi sarkarin malap tin explanation kan call apa si ho kha aron soi fianga chumi zeu chon ha kan na tom aje ti tu ate po school chum chang ate puyen lo ngai ni pon kan kri asan chu in te chelo tuk ti ngot thebik lawa school thren khat chu ti maths teacher po lo nei mam lo te po no ma hindi zirti tu school pakhat a pathum kan nei line nei mi lo te po no chu wang chuan I athani chu dem lei thei lo te pon ni ve ta za pass lo kha chu a poi viau poi chu amaro chu engeng school kol dan lo ni to dana kha vazir chen pui chu na chen chu khong thau I chu thlen chu kan nei to nga ya hela ya omvek kan tu mai zola omvek kan tu ma I kan threthawa kan sarkar policy chu in threthawi ka ring MCS MPS ai zola om char char kan sko thak kan tu na ko school a po he kan ti don kan ti ngam nge ngam lo su min lo en mai don ile tuna kan ko tuna ni sai tu sa kan department ka ka te tin ka lo tu chang kan lo sai ta ani chuan tuna thok te tho ka sa em ko sa liam ta ko ka thok an dia department involve hona di mai lo mo en tia o tuna upgrade tu chang a ho tu ta tu te tho ka ap kan ka sa ko kan thok tu kan ni om tho sia dik lo le dan fel lo tu chang sa tu te na mo ke bine ta lu dan zong zong te kan sei pe chon tu tho mo kha nia tu te na mo no saruman no chon nang ni po niu san boi pui do nu la mi nga chungin chu pe ru ta ula chu tiang vela hun chep chum ta thil kha har ve ni dem lei thei kon ni lo I thil ngai tu chu eta po so kam ma sa kha dem na taka dem na ka nei lo ama ro no saruma rom han na fel file lo tu ka khatia pura ni kha an mani ngai po a chen chu lungoi thei nem kan bula ba no soi tho lo ma san chu man ho lu tu ka thil ti ni wang khan chu chu ini kan sarkar ta har sana kan top chin atakin kan pui kan tum budget a po kan da ala ma ro chu soen kan dan le dan khain ka khat ne chu ni ber mai Chứ đâu rồi thì hay mình thích tí lắm à quan luôn tụi các chị